Kurumjari, image Paodam miyang tabiri bakwai purmapu ahan bata taram noksari, ngasigi marwai bapao. Free treatment initiatives for hemophilia and thalassemia, Health and Family Welfare Minister L. Kumana launched the grey. World Bicycle Day Mari Lenana, Infal City Ride to Lamthakre, Lenana folk and indigenous healing practices in Manipur, Healers Voice. Haibsida National Workshop Pangtokre. Aujik ngasigi mapungweba pau globirasi. Hemophilia amadi thalassemia haiba laina makhal asi lem treatment pinaba initiative lawba hobagi thorum amangasi State Health Society National Health Mission Manipur Sinduna Jennings Forum Park Blood Bank Conference Holder Pangtokre. Thorumaduda Health and Family Welfare Minister L. Kumana free treatment initiatives for hemophilia and thalassemia launched okay. Ngasigi thorum ki matang the Health and Family Welfare Minister L. Kumana wapam kaya fundorli. Factor 8 and 9 and highly at the category in the hemophilia but the Kamus I took on demand as I doctor some hydrodona Natagana provided therapy. She took the subject without treatment will leave now. But Rimstam, Latin Genesis, acidity or any have to declare. Manipuri martial arts where Lalong Sung Tang Ta Hena Kanganabi Kongtanga Mokoina, Mihoro Gitang Ta Amadi where Lalong Sangdam Naba, Chief Minister's annual indigenous martial arts meet calendar event. State government is a little Pangto Pahorgani. Masiki Dakaroiba fund state budget earmark Torgani Haina, Chief Minister High Cray. Wapamasi, Chief Minister Darbar Holder, Tang Tagi Guru Singh, Amasung State Asigi, Tongan Tuanba, Mehurogi martial arts ki loop sing, Pundapangtok Kiba, review meeting come interaction session, the Chief Minister and Birena Lokto Kibani. Meeting to the Chief Minister. Na state asida leiriba tongan ba martial arts institute sing school singi darkar oiba sing kangdok naba youth affairs and sports ki commissioner na chairperson oiba committee ama semnaba mari lenaba official sing da haiki chief minister na indigenous martial arts meet adu pangthok naba ki chorapam matam gi matang na paladuna chaliba tha jun gi tang pun phawbada committee aduna makoina panglakpa report pikal na basu haiki Loyana Tuan but Tang Tai Association Singi Labour Cannabasing Tamdan Na Luching Bamagi Makada Punchinaba Natraga Apex Body Amawaina Lenan Basu Haiki Nasigi Pamaduda Deputy Speaker K. Robindro MLA T. Sadabrata Principal Secretary Finance Rakesh Ranjan Commissioner Yas Bobby Wycombe Commissioner Planning Sumant Singha Director Yas Armstrong Pame Amadi Arts and Culture Director A. Sivda Suyauki. United Nations Organization UN owner English in Tarani Pandaki Horga Jun Au Masibu World Bicycle Day Hanalok Kib Adu Ningsing Duna Amadi Kai Kunuba Utpa Oina Manipur Adventure and Mountain Biking Association Mambana celebrating and popularizing the humble bicycle have a team that Anirak Suba Oina World Bicycle Day is Sarup Amoina Infal City Ride to Nasi Palan Tokre. Cycle Rally Adu Kamla Ketagi Puja Elangum IAS Nulamthaki. Rally Adu the Biam Sakang Naraba International Miss Moral M. Dina, actress Soma Laisram, hockey player Kothaji Nachimba Mukana Sarubiaki. Tormadu the Wangangaduna Mambagi President R.K. Sana Joban High English in Tarani Pandagi June Ahumbu World Bicycle Day Haina Lautok Kiva Adugi Sarup Ama Oina Infal City Ride to Asi Pangtok Pani. Mamang Sahida Pangtok Kiva Adudagi, Nasigi Sidana, Sarup Yaraba Masing Heli Hypergalena, Cycle Toban Haksang Fali,
energy laheli maiku chenbik chang hanthali mipum khuding muna cycle thobi hainabi leragadi hena kana bo ogani environment su phagat kani haiki theater mirror amadi manipur state sumang lila council anina sinduna tha amagi oiba moirang parbagi theater training program ama pangthok lagani haina ngasi palace compound leba iboyama sumang lila sanglenda pamusing unabada theater training asi project director ware pannaban phungdokre mana makha ta phungdokhibada theater amadi manipur state sumang lila council anina tha amagi oiba theater training course ama chahi kuding pangthok tuna lakli anak chahi gi kurma sob oina lupa phudong chahi a year of silver jubilee thorum thasi mapandai horga july gi taramari fawba pangthokani masi pangthok libagi maroi badi mangtarali ba culture tohan tohan ba nat ki discipline sing moirang parba phampak lila amadi angang gi jagoi sing hingna ba pangthok pani training asida sangnara ba resource person singna magi subject sing da arts discipline sing da takpi tambigani training asi ayupung taruk tagi horga ayupung tara phawba chathagani training pangthok pagi nunggi oiba maramdi culture gi lahaw phaba lamdam amani khangnari ba lamdam asida honglak liba site ichel asida scientific oiba line da sangchin duna culture yokhat na ba bani culture yokhat na ba institute sing leitriba si lahenna ba tha amamam gi oiba workshop asi pangthok pani haiki manipur gi mangthar laba culture gi mari leina ba tongan ba art discipline maya masibu kanjena bagi wakal lona maru aina aikhoi dagi ujaba sumang lila moirang parba phampak lila angang gi kumhai pung isei jagoi amadi filmic art na chingba lamda aikhoina yamna intention oiba mawongda chathajaba Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy CSSEIP Manipur University na the Anthropos India Foundation AIF amadi Indira Gandhi National Center for the Arts IGNCA New Delhi kusamnar sinduna folk and indigenous healing practices in Manipur healers voices haibasida nomi oiba national workshop ama Manipur University Court Hall pangthokre Tormaduda Manipur University Administrator General Singha IGNCA New Delhi Director and Head Dr. Ramesh Gaur Jain University CSMCH Oriba AIF New Delhi Founder Chairperson Dr. Sunita Reddy Amadi CSSEIP MU Director Professor Amar Gimnamna Mathangsina Chief Guest of Honor Singh Amadi Function President Oina Sarugyaki JCILPS na makoi demand sing miam da khangana ba wall poster on therapy khongjang sangsin ba hokre haina JCILPS ki convener students wing Dhana Kumar Thador pa cherol amana hairakli cherol asina maka ta na hairakli bana JCILPS na handik tandun lakpa demand kaya asi miam da khangana ba wall poster on therapy Manipur Assembly na pass taukraba the Manipur People's Bill 2018 athumadam da India President na SNPBU NRC updates with Tabak Atubada Pakatlu, Lamdamasigi indigenous people Kalu, India Kamlup Naiba Toksil Janing de Equi Isana work culture Yokatsi, Isagi Tabak, Isana Subak Hinabi, Yokatsi, Lekai the Baras Saliba Yumbusina, Isag Yum the Taliban non Manipuri Singi report, JCILPS the PBU, Maruena Yum Kai Saribasina. Nan Manipuri mystery nataga labor sin of lepu amadi check on nataga farm toriba singer mystery nataga labor sing list JCILPS the atub the PBU JCILPS the local club singer pullaga yum the chanduna nan Manipuri sing masing kango na bokong tang sing local lagani amasung JCILPS the thenarabadi and kudung chad butok payai miam mating pangbiu haina cherol sida directly Amaramda JCILPS students wing amadi women wing ki kamu amanangasi nungtil major khulgi akoi bida wall poster campaign chatpada major khulgi dukan sing amadi second hand yot pam godrej sempam na chingba apam singda signboard ta Kalibari road hain iramba signboard sing chingthakrai Faglang da Kalibari road haiba irambasi muthatkrai masida natna Thangal bazar da leiba Kali mandir gi lambi singda Kali mandir road han iramba signboard singsu chingthakrai hari
ड्राइव असी JCILPS की कन्वेनर युनामचा दिलीप कुमार सु सरुक याखी हाइरी मणिपुर स्टेट वुमेन्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड इम्फाल सिंधुना था तरुक चुपना टेलरिंग की मतंग दा चतरपा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दा सरुक याखीबा ट्रेनिंग सिंह दा टेलरिंग एम्ब्रॉयडरिंग मैचिंग फ्लाई शटल लूम अमदी सर्टिफिकेट सिंह यंथोक्रे कोमलमपाक लेबा बाल भवन कॉम्प्लेक्स पांगथोखिबा थोरम अदुदा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन खाइदेम मनिना अतु मिटुंग मणिपुर स्टेट वुमेन्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड इम्फाल की चेयरपर्सन एस सत्यभामा ना थोरमपु अदुगा कोऑपरेशन असगी मैनेजिंग डायरेक्टर सु ओरिबा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर NG उत्तम ना अखर मिटुंग ओइना सरुक याखी थोरम की अतु मिटुंग की वारोल पिरदना खाइदेम मनिना हाई अफबा युम्बालोन अफबा समाज में लहनगे हायरबदी वर्क कल्चर लेबा तंगाई फदे हौजिकी मणिपुर समाज असी चौकलपगी मुहूर्त चौथब खुनाई ओइरे वर्क कल्चर लेटबना मरमरगा क्राइम कया थोखरे मरमसना एकोइना मियाम द तोन तोनबा लमदा स्किल ट्रेनिंग पीदना वर्क कल्चर लहनबा अमसुंग थबक त चिलाउती दना अफबा खुनाई अमा परकना होनमिनसे प्राइवेट मसान मसाबु थबक पिजरिबसना बैंक अफबा मरी थमनबसु अपील तरुले पाकलपा सिंबल ट्रेनिंग मयाम से मसी थोड़ा गति आइबा मयाम दु सरकार ने बैंक में ताना ताना दना लोन पे के ना हाइडोरी में थाजा लगति थाजा हम बाबू चंगे आबा थाजा नबो नबदा आई कोई ना सब कोई को तो चंगे आबा सो दैट आई कोई दी लोन दु फंगे लगा दुना आई चथरी बा कइनो से ट्रेनिंग सेंटर से न थागा लेन बफोर से मसे खरीन एक्सपांड तो ngam na bi da All Manipur Muslim Students Organization na sinduna Grand Iftar Party ngasi nungtil Manipur Press Club ta pangthokre ngasi thormadu da Students Organization ton ba CSO gi thopuba singsu saruyaki Thawi bandal leiba Reserve Bank of India Infal Conference Hall da Manipur ki Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu na athu mitungnen oina saruyaduna ngasi June gi tang ahum dagi June gi tang 3 fawa chathagadaba Financial Literacy Week Hongdokrai Tarwaduda Agriculture Commissioner Suman Singha IAS NABARD के General Manager Dr. KJ Satyasai KBK Imphal West की Program Coordinator and Arun Kumar Amadi Tuan Bank के Employee कया सुसरुप याखी थरम हौदोकपगी अथोइबा मिटुंगलनि वारोल पीरदुना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जे सुरेश बाबू ना हाई लौमी सिंह अमसुंग बैंकर सिंह लाइट हाइबा मथौक ताई इंडिया द चाद मर हुमद्रा मंगादी लौमीनी मरमसिना बैंकर सिंह यारिबा मखै लौमी सिंह द सेल की मटिंग पांगदुना मणिपुर की लौमी सिंह चाटो खेना पोथो खना होनमिनसी हाइकी ngasi जिरीबाम की लमखाई द लैबा जिरीघाट हाई स्कूल द सर्व शिक्षा अभियान जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट Achievement of Rising Maiden ARM Amadi Chief Medical Officer Jiribam na punna sinduna Medical Assessment Identification Camp ama pangthokre Medical Camp adu Jiribam District leiba soinairaba angang singda karama teaching aids amadi appliances pigadagi haiba adu khangdoknaba pangthokpa camp ni amadi ngasi camp adu da saruyakiba medical experts singna Kupna Khanar Matunda certificate singsu yentoke O Anita Devi Assistant Secretary ARM na Pongdok Kibada ngasi aikoina pangthok liba medical camp asi soinairaba angang singini soinairaba angang singda karamba teaching at pigadagi haibagi matangda khangdoknaba pangthokpa camp ni haike ngasi camp aduda teaching at puna miyoi marifurom da piki aduga certificate oina miyoi humpurom da kusinaki Thawal district ki Hairok da leiba Manipur da amatangairaba Ningol Club Hairok na sinduna Hairok amadi Wanging Turel da mosilakliba sing asibu kanarbagi pandam da ngasidagi poster campaign hongdokre Protection and Conservation of Hairok Wanging River haiba pandam da Hairok Champra thong da leiba Ningol Club Hairoki sanglen da pangthok kiba poster campaign hongdokpagi thorum aduda Divisional Forest Officer Thawal Debla Lefrakpam Ningol Club Hierarchy Secretary General Kundombam Sophia Human Initiative Manipur Delhi Unit की Women Coordinator Su OIB International Model Mayalum Dina Mrs. International
Best Talent 2018 Tarakravi Asa Kiran Konsam, Wildlife and Biodiversity Conservation Committee, WBCC Manipuri President Ravi Takelambam Masung, Coalition Against Drugs and Alcohol, Kada Manipuri Vice President Dipanjit Ningthojamna Matangsina Athu Mitung, Thormapu Amatsung, Akana Mitung Sing Oina Sarubyaki. Nabi Macha Sing Tagi Oiba Ningon Club Asina Environment Kanaba Sangchilakli Kongtang Asibu Tagar Pondok Laduna Atu Mitung Okiba District Forest Officer Towal Deblan Lai Prapam Haikibada Manipuri Torial Sing Mosilapa Environment Pollution Laikpa Asida Kalhonaba Ningol Sina Taudang Lorapasi Nasigi Asina Hanbani Haiki 673 of 2018 the original applications da akhoi India gi oina pollution ya wangaba river mami yam list away ko aduda Manipur ki desu mapan yawe ba mapan yaw sida akhoi ki Hairok Wangjing river su jama yawe ba haidi pollution level su wangi hai ne ba Manipur da akhoi faidai wangi je nambul le re ko iril adai khuzairo makhan yam le bisda akhoi ki Hairok Wangjing su wangi ne Manipur ki river yam le bisda Hairok Wangjing akhoi yawra ba le mapan khan bisda ko aduda haibidi pollution je wangi hai ne ba akhoi ki Hairok Wangjing ko Ex-Servicemen Development Organization Kapsing Sindhana Handak Haido Kiba Council of Higher Secondary Education Manipur Kosen Loba Class 12 exam da Science Stream da 4th position Lorokrava Norem Distrikantabu Okpitorum Ama and Mangizau Singa retired Sovedari Kapsing Maylekai Lasingum Paranga Lebigum the Pantokre Tarmaduda retired Sovedar and Mangizau retired Havildar M. Babu retired Nayak KSS Chandrakusna Daizafam Ki National Highway Chamsunda Ani Infal Morelambi Patok Naba Langana Lamloksin Bagi Matanga Tasi Tara Fauda Patadar Singh Taliba Davi Singh Pidrabadi Tanaba Namitagi Lambi Timbayona Makal Maka Kayagi Kongjang Sanksilagan Haina Land Affected Patadars National Highway 102 Kongjom Circle Secretary S. Brojendro Singana Pondor Kongjom Bazar Dangasi Pangtok Kiba Pau Gimipam Amada S. Brojendro High Labi Pangtok Pada Kongjom Circle da Mamanglom Tangbadagi Ngakta Lam Lopsin Ba Amadi Ngasi Fawda Pit Kaya Paktok Kadagi Haiba Adu Patada Singda Akanaba Kangan Dabana Miam da Hen Awaba Pibasi Yamna Mong Tadaba Amadi Miami Kandaba Kongtang Amani Hain Lawi Asigumba Mitang Mikai Naiba Mawonga Lam Lopsin Basina Nakal Amaromdagi Mioi Kayadi Mayumakai Lajadaba Pen Lagani Masi talk to Naba Sarak Ki Mayadagi Na Yeta Chang Manana Lam Loksin View Lanana Lami compensation Pibda Matamga Chanaba Mong the Pibu Hana Sarkari Marileva singing Pung Sing Silaki Kongjom Sarkali Patadar Singi Apambasi Tasi Tara Pau the Pidrabadi Tanava Numitaki Lami Tingbayana Makal Makaka Kongjong Sansinaba Sem Sabal Loire Hari Masida Tolakpa Apa Pataki Director Sarkari Marileva Sina Pujagatavani Haiki Man Makatan High National Highway Infrastructure and Development Corporation Limited NHIDCL Gi Thomi Singh Amadi DC Towal Gi Official Singna Police Single Lunaduna Nampudalam on the Bagasi Mapamasida Laki Basi Yano Lebak Tivani Masi Amukana Tobidanaba Hainasu Magna Pongdoki Ngarang More Police IBda Dina Computer Center Infagi Proprietor Dina Ngasepam Kamandogi DSP TH Thomas Police ki SDPO Binoi Songtham Amadi More the Ladiba Tuan Baluki Luching Singapuna Mipam Pangtokre Mipamaduda Indo Member Board Town More the Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana Gi Makada Skill Development Training Center Ama Hangduk Nabagi Matanda Kupna Kananina Kray Skill Development Training Asi Hanglabadi Indo Member Board Town More the Ladiba Hagul Libanaha Sinda Yamna Kanaba Ama Wagani Haiki Mioi Tarahundoi Tomba Indian Air Force Transport Aircraft Ama Assam ki Jorhat Tagi Paket Kibadagi Tiba Kankidre Russian Saba engine Ani Panba Antonov AN-32 Hariba aircraft Adu Nimit Yumatung Pung 32 minute Kunmanga Tarakpada Arunachal Pradesh ki Mechuka Tamna Jorhat Tagi Paikibani Jorhat Amasung Mechuka Gi Marakta Paibda minute Yankairum Changi Pung Ama Tarakpada aircraft Aduga ground force ka contact Manki Lieutenant Colonel P. Kongsain Haikibada Mankara plane adu T. Honori
Indian Army amasung Indo-Tibetan Border Police nasu thiba adu mateng pangli China ga tainaba ngamkai parinda leiba Mechuka haiba masi Air Force ki aircraft taphamni Chingi lamdam oiba amati yamna chawba umang leibadagi plane tabda khudung thiningai oiba mafamni hairi Antonov AN-32 haiba aircraft asi Indian Air Force na sahi nipu hena sinar laba aircraft ni hairi Bahujan Samaj Party BSP amasung Samajwadi Party SP anigi alliance adu Lok Sabha gi mikhal loikhibaga thupchin khrabra haina rajniti circle da wahang hanarali Assembly seat Taramatogi bipole sa BSP matantan thenagani haina party asigi chief Mayawati na lokthokre Alliance adu BSP da karisun kana kide haina Mayawati na phongdo ki hairi BSP gi body Samajwadi Party da piki adugo Samajwadi gi vote adudi BSP da piki de haina su Mayawati na claim toki Samajwadi Party ke chief Akhilesh Yadav asi mapabung Mulayam Singh Yadav ka manade hai ki Akhilesh na maki Lok Sabha mikal da maki loinabi Dimple Yadav phawba vote kan bangam ki de hai ki Akhilesh ki cousin ani Akshay amasung Dharmendra Yadav su mai pak pangam ki de hai ki Party ani aduna alliance tawlaki matamda Mayawati na karima prime minister urat nabagi tanda lairabadi Akhilesh ki party na full support tawbada yanaki bani hairi handaki Lok Sabha mikal da Uttar Pradesh ki seat marifu laibing manunda BJP na seat hupulitoi phangki bani Hojik aroibada maruba paw amu hana pizari Free treatment initiatives for hemophilia and thalassemia Health and Family Welfare Minister L. Janta Kumana launched Stokray. World Bicycle Day Mari Lena Infal City Right to Lamthakray. Lena folk and indigenous healing practices in Manipur Healers Voices Haibsida National Workshop of Pangtokray. Ngasigi damuta di matang sida image Paodam pijo lusinjari miyamu mukana kurumjari.